Sang dasarata dahatku sekarang mari kita Rikalaning rarisida Sang Prabu Dasarata mirengen inggian pangubaya sane ketangian bae jeg sungsut rarisida ring sajroning pikayunan manganan entan linyok janji iening makadiangan ieu Sang Prabu Lingsir wantah jaida ngemargian kesatriya winaya dan kulon raris wantah hidarinyong kering sejeroning pangubaya subayane wenten merupa pangubaya yaksida raris kemargian antuk ida Sang Prabu diastun ki melarapan pikayunan ida sungsut sang aku tangring rumah sedak-dak kerinyuh lempor punika ida Sang Prabu nanging wantah ngemargiang pangubaya Rahayu niki Pak Made Sud sampun nonton nih Pak Rian kemarian Satil menonton hanya Suksema kemudian Rahayu sering sami Ruanan niki Genah Mesanti Sami niki kewentenan rikalaning ida Sang Ramadewa kekukang ida maring alas bae dewa ratu agung jasamian punika panjak ida merasa kesungsutan duranya Sang Dasarata Iwang pemargi gede hilang asyik iening panjak maka sami nyengak paridadak ida Sang Prabu kadiasa punika wantah ida Sang Prabu Lingsir keparna iwang keparna nenten suweja marang paring putrane mangkin cerita sang ramulan sita Suksema Kak Mang
mangku ring buleleng menonton. Dewa Ratu. Kak Mangku liang rahayu. Uri kalaning Rahayu makadiangan wanti warse Kak Mangku sama liang. aku sayang angin Kapcer. puter ceritunya kadi mangkin ide sareng ke kali. Ningal ayo dia pura Rikalan ide kekali ningal punika puri ayo dia mengenah rika mari ngalasi. Ajin itu sedih Ya gembok kadiangan itu sang Prabu Lingsir rikala ketinggalan tuk putaran itu sarang kekalih Dewa Ratu. Jaga sungsutan wadah itu maring pikayunan. wastu sungkan raka tepisang Sangkaning kelangkung-langkung punika kesungsutan itu mawasana kantos sungkan punika raris ida sang Prabu Lingsir. dalar banyak sami nangis masih Napi malih punika kewentanan banyak kiri kemarin jagat ayo tok Dewa Ratu aku. Ya sami kaki rasa punika kesungsutan ketinggalan tok itu sang Ramo Dewa. raris mireng pol margin Iening banyak ide maring jagat ayo dio. Sangkane wenten manah bakti tangkap yalangan. Jaga ngiringan kadirasa mobriyo ngiringan ide sang Ramo ngemarani nalase. dan puruan ring ayo dia puri Iening kadiasa punika raris panyaki mah kesami. Rasa-rasa tanpa rasida maurip, rasa-rasa tanpa rasida jenak kiri kori jagat ayo dia yenten wenten nangan ida sang Ramo Dewa. nentan sidang Lah kabar Tri. keanagang Yen kadia sapunika raris banyak-banyaki waluya jagat ayo dia waliyane ida sang Ramo ring dia sang Ramo wenten wantah irika wenten jagat ayo dia kadisas punika yen umpamnya batin banyak marapa maringangan ida.